Iako neudostojene, izvanrednog podvižničkog života kakav priliči ovoj predivnoj pustinji. Po blagovoljenju Božijem prigrlile smo podvig donošenja vode kakav su imali za nas nedostižni drevni oci i matere, podvižnici monaških pustinja. U našoj visokoplaninskoj obitelji nema vode, te je sam život zahvaljujući tome prilično otežan. Najbliži izvor vode udaljen je 400 metara od manastira. Put do njega je oštro nizbrdo ili bolje reći pri povratku oštro uzbrdo, tako da je pri snežnom pokrivaču i čestim smetovima prilično naporan. Za donošenje veće količine vode, potrebne manastiru, sestrama i njegovim posetiocima, koristimo magaricu Radu koja nam u ovom podvigu verno i poslušno pomaže. Ovo je naše svakodnevno poslušanje. Dobro?
Ovaj blagosloveni podvig lako se da zavoleti, ali često je on nepredviđenim okolnostima znatno otežan. Može se dogoditi da vodu koju smo poneli ne možemo odneti ili čak moramo prosuti.
našu veliku radost i ovoga puta vodu smo doneli, iako je ta količina daleko od potrebne za manastir, te je moramo pažljivo koristiti.